yabwiye vino yashize ayarko pastor nawe yabwiye amazi arabwira ngo ubutuvugana and the water then hinduka vino it had to turn into wine. The water obeyed. Twagiye gatandatu karindwi yabwiye umuyaga it told the waves to calm down. Birindwi twagiye yabwiye impumyi it told the blind amaso atari marutunogo the eyes were not there. Ijisho riva ahantu somewhere nywe And the eyes ran from somewhere and got inside the eye socket. So hari biraza kumva ntibwumve. Those things are going to hear and obey you. Umunani mubwire ikindi. I love this. Ibi biramfasha rero mukomeze muvuge. Continue speaking. Umuriro uhese kandi oya turimo turavuga Yesu umwana w'Imana niwe wagaragaye mu muriro igihe cya Shadrach Meshach na Abednego. So abwira umuriro ngo aba bana banye ntago bawuhiramo. The Son of God appeared in the midst of the fire of Shadrach, Meshach and Abednego. Twagiye ibaye 9 ha ariko pastor nawe pastor zanye ibindi ngo yasamitse ifi ayikuramo amafaranga. He ordered the fish to produce money. Byarabaye ni byabaye. It happened. It's a pretty well, He commanded the fish to produce money, and they opened the fish like this, and they found money in the fish. Bafunguye ifi ngo nke bakuramo bakubise dedwa igiceri kivayo. Umva nkubwire uyu ni umwaka w'ibitangaza. This is a year of miracles. Amafaranga aravaho money is coming from all over. Twaji amafaranga pastor ava mu kanwa. Money came from the fish. Tekereza ifi yabyaye amafaranga. Imagine fish producing money. Yesu yarayiza akavuga ngo muzakora ibirenze ibyo. And Jesus says you would do greater things than I did. Mbariza ukwegereye muri ibyo 9 tuvuze. Ugiye gukora iki? Ask your neighbor, among the 9, which one are you going to do? Nubona ko muza hano mugira ngo ni jewe ntabwo ari ko Imana yatubwiye yatubwiye ngo mwaje hano muri training. The Lord told us ni mwebwe mugiye kugera mu rugo uraba petit frère wawe kujya ku kazi nguhaye akazi mu izina rya Yesu. Urebe mama umubwire ngo mama akira guke. You say your mother receive healing. Mama akira gukira kwawe haguruka ujya kureba anko hariya hepfo Matimba. Uncle in Matimba. Umubwire ngo anko ntabwo uzapfa uzarama. Tell your uncle you will not die, you will live. Haguruka muri ako kagare mu izina rya Yesu. Rise up from your wheelchair. Iri rukwegereye uri kuri cadet. Tell your neighbor you're under training. Imana yaratubwiye hano ngo ndimo nditoreza ingabo. The Lord told us that I am training my army. Mubitira ukwegere ngo uri hafi ku passing. Push your neighbor, you're about to be passed. Tugiye gupasinga. You're about to qualify. Mubwira ngo tugiye gupasinga. You're about to qualify. Afande mukuru amaze kuhagera. The greatest Afande is already here. He's around. He's around. He's around. He's around. He's around. He's around. Kugira ngo arebe aho tugeze turi muri training. He's around to see and monitor our training. Ngirira ukwegereye ngo mu minsi iri imbere uzaba uri muri kate Mateo uvuga ngo haguruka mu izina rya. Tell your neighbor in the days to come you will be in the market saying, rise up, you that is dead, rise up, sickness, go, devil, get out. Uziko uyu munsi nabonye ahantu hatatu pastor wanyoherereje. Today I saw in 3 places we got a message that says I am training my army and I am sending them out. So you thought you came because of your problem. Shame on you. You came that the Lord will settle your problem and He fills you with your power and sends you out into the world. Tell your neighbor your family is blessed to have you. Inshuti zawe uzazisubiramo zibwira ngo look here. You tell your friends, look here.
agasatsi beneda mu buhamya maze kumva hano ni bwinshi. I've had many testimonies, but this portion of hair that's gray, Imana irandeba sinjya nigirisha byandenze. it has gone Namaze beyond me. iminota ntavuga mwana agasatsi pastor karandokoye no kunkanira ga complex. She said this hair has saved me. Ati ndi muto nahozagamo Kanta. yahoraga yirabuza ko baramusekaga. Ati nkirapumpa kandi abivaho. She said when I was young, I would apply some dye to make it black, but then after some time, I had to give it up. Ngirira ukwegere ngo arika complex ufite kumbe kaza gukurayo. Tell your neighbor, stop having low self-esteem over yourself. That very place is going to save you. It's going to be a sign. Ariko umwami araryoshe. Turashimira Imana. Zamura ikiganza cy'iburyo ushimira umwuka The wera. Lord is so beautiful. We love you, Raise up your Holy hand. Spirit. Appreciate the Holy Tuguhaye Spirit. icyubahiro mwuka wera. We give you glory, Holy Urakoze Spirit. mwuka wera. Thank you, Holy Spirit. We celebrate you. We celebrate you. Now reka mvuga amashimwe nk'atatu rero mwihangane mufururizo w'amashimwe muyakire kuko Imana arabitubwiye. Vuga ngo amen. Come on, receive that jam of testimonies because the Lord promised. Amen. Uyaravuga ngo nimufashe gushimira Imana. Ndi umubyeyi Imana yakirije umwana igicuri hano muri Grace Room. Join me to thank Dufashe God umubyeyi I am a gushimira mother, Imana. that the Lord healed my child from epilepsy. Microphone ya interpreter mwamufasha please. Arashimira Imana yamukirije umwana igicuri. Beneda muzi icyo bivuze ibi? Umutima w'uyu mubyeyi murawumva? Can you feel, you know? She's very grateful to Mubyeyi God. tugufashije gushimira Imana aho uri hose. Oh yes, the Lord healed her child from epilepsy. Aravuga ngo ndashimira Imana yamfashije kumenya Grace Room. Naraje inkiriza umwana wanjye w'imfura. Indwara y'igicuri. Yaramaranye imyaka 5 n'igice. Twajyaga mu bitaro tukavayo yahwereye yaguye yanditse ibintu byinshi. Byabanze kubayobera abaganga of course ariko baza kubimenya batangira kumutreatinga. Atarashimira Imana ko yaje kumenya Grace Room n'umuryango wanjye. None ubu tuza guha Imana icyo cyifuzo dutangira kumusengera umwana ubudasiba. Komeza usenga ubudasiba. Ariko ubu arashimira Imana. Tumufashe uyu mubyeyi gushimira Imana n'ibindi n'ibindi. Let us join this mother to thank God. She's very grateful to God that helped her to know Grace Room. And she says, I came at a time that my child was suffering from epilepsy for a period of 5 years. We tried treatment, going to seek medical attention. And first of all, it was very confusing to the doctors. But after they came to know it was epilepsy, we tried getting medicine, but then it was not working out. But when I came to Grace Room, I thank the Lord. We began praying intensively about it without fail. Now the Lord has replied my prayer. My child is healed. Tumfashije uyu mubyeyi gushimira Imana yomoye umutima we mu izina rya Yesu. Let's join this mother to thank God that Undi comforted arashimira her Imana heart. ati nimumfashe gushimira Imana yankijije indwara y'igifu cyari gikabije. Join me to thank God that delivered me from terrible ulcers. Aravuga ngo nari nkurikiye online ku itariki 19 z'ukwa 12 2024 ndakurikira ati ngezaho ntangira kuvomitinga atangira kugarura ibintu ati ngiye kubona mbona arimo arasenga abona hajemo amaraso ati nari maze igihe naratatswe n'igifu mu buryo bukomeye ariko kuva uwo munsi sinongeye kubabara igifu kundi nahereye ko nkira mu mpera Imana icyubahiro yamboye kuri ubwo burwaye. She says, I was following online on the 19th. I was really following. And when we began praying, I began throwing up. And I even threw up blood. But from that time, all the pain that I had in my tummy disappeared. Until today, I am whole. I thank God for healing me. Yes, dushima Imana gufashije kubohoka ariko bizaba na byiza nizere ko wagiye kwa muganga kugira ngo bagufashe banarebe uko situation imeze.
We really help you to thank God for healing you, but I advise you, if you have not gone for medical checkup, go to the doctors and let them confirm your healing and see how you are. undi aravuga ngo nimumfashe gushimira Imana yampaye gusama nyuma y'imyaka 3 ntegereje urubyaro. Ayo mashini make ya Grace Room. Join me to thank